Rais William Ruto muthenya nende nethirite kirugura kia kigomano kia mangavana agiraki kuthithikira kaunti-ini ya Homa Bay akiari kigomano ne kio rais natarete ombani boki kire kulikithia thirikari cha matura akiwa kinyanongelete kigina kia chona kwe bilioni 30 mwaka yo mweru ya thirikari mangavana barane ndivarite kigomano ne kio antu ne abone batarite ombani bo thirikari cha makaunti bakiwa abune mu Kenya turene yagunikite punene ni thirikari iria nindi china miaka 12 kumani na katiba ya 2010 na nikumana bone kimutegeri nawe tukwenda wikuwa kuma kire wanende kithira none theority ngwebo bwambeche ira chethera nindi ke ya account ine tuma machokia kukire namba ya to SMS tena marekinyare ku 23578 kana utwandikire nende ugurukira mitandao yetu iyo kinyaniro kwa ruwa kinyano download app ya Weru Digital kana utonye kiri www.werudigital.co.ke na uthingatire mibango na matangazo yetu ntuku chonde ndeka yondo teokulukirwa kurigani kiuria none theority ngwebo thirikari ya kuya county none theority ngwebo thirikari ya kuya county 23578 kana yele dato idano mwanje nyanya niona mbera ndio mbika kwithira witumaira utwa maoni yaku na oroberuari ye amarato kubanganirite kindeto chawero thaithatu Gabana mutumagu kinyembu ndea mero ntere uba ugete otoro bobure ugwatine. Rais Ruto kuruguriwa kigomano kia 12 kia makaunti kaunti ya Homa Bay. Takuretera gichunji kembere kirono ramwanya inya ya ugaibo mainya. Antomurume okaraga uturo bwa kiombe kwa mukiro tedio wa mwanya. Unaitwa madhidi orobe ne Purity Richard na ngeto Phineas. Imana tudia tukiota na mwanka mudiano kedero kyola anyumendeto. Kwena kalono. Ndato chero idatu ikambiria dai chochongwa Gabana wa Meru Muthumanto edingia nikinyite county ne ya Embu ndio kwa bone kete kongeleka nyuma ya gisangaza kiagorosi akago atete Kameru na Embu nende iruare ya Meru bare bakaraga Embu ne baugete otoro bobure gwatine bakirana ndikibandeto ibaugete ibakwidira nende bakulukaira imakania na kinyabyo kudhamu anteriyo tabura mwandikyo twandeto tutamwanikia gututaredia nindi bakuromba rwangiro karia kubatedia gukunja ndama kenda kumaruka kaunti nuno chokera Miru. Gavana wa kaunti ya Meru niwe Isaac Mutuman ni userete thiini wa kaunti ya Embu kwaraniria na kuvoreria avuri biashara a thoko ya muguka aria maumite Meru. Guku akiuragia ekari a mbere kurumia thayo niguo avuri biashara ngurani mauke kuo niguo gukuria kaunti ya Embu. Ino ni vuva ya mirurungano iria ikoretwo kuo mwena wa Siakago varia a Meru na a mbere marekwanira nio marayanira vikiviki. Guku indo cia mamilioni ma mbesa ikivivagua na andu engi gutivangua. Upande wa mbere wakubali waachane na mizozano, waachane na vita, wazikubali kasumba ya kuonyesha ya kwamba hawataki wageni iwaingie kwa sababu itaharibu. Hii ni kasumba ambayo inaweza fanya jamii ibaki nyuma. Jua kuna zile mali zetu zimechomwa. Tunajua pia mambo ya siasa yako pale. Nake mumbunge wa Igembe North niwe Julius Taitumu akiuragia thirikari nene gukorwa makiriva aria maraumire na gutivangua na aria matete indo ciao. Hiyo tutafanya namna gani? Hii serikali tuisukume wale waliumia wapate fidia. Hiyo ndio muhimu. Hiyo ndio muhimu. Tuulize serikali, watu wetu wameumia. Huyu nyumba lake limechomwa, gari yake umeumia, bodaboda imechomwa. How can you compensate our people kama vile wengine walikuwa wanapata nini?
fidia. Vau kavereri avuri biashara aya ni marakairite thirikari kumatethia vuva yao guka kwithitha thiini wa tauni ya Embu na varia marenda ugitiri ukorwe ukimarirua. Bate yete nono to badhe no riko kaba kimbilete usalama bo na ntobe yete bakimbilete usalama na ibo bona batena thina batena no ogwati no mburiko kaba matugete na bamonya bakwana na nekuru bana no to badhe neu so tutomba na to kwambire kuwa kaba yete na thina batete athina lakini atokuwa ate neko ugatha ko mtu no ichithite aitha imwamba kana mtu mwe aomba kuya kabutho kionto kana kubutho ntubote bui tafadhali kinyawe aibange nonto ateme akuria atategeto Embu turia na amani nduka ici ni ngolokia nduka 15 cia Meru imoro cere na mbeza ngolokia milioni 3 thai to kwaria ngare kwa wi chairman ni thitwe thai to kwaria ngare muntu wetu Asamu ni thitwe thai to kwaria Ameru ngolokia mana thatu bateki nyumba sembale mbale batirombo tura kume chote mtu aroma bia kula mwanka thai endi to kula thirikari to musana dharura andu batura nyumba no bare na bomba kuona musana bomba kula bia kula bonge intobia tobia turiana byo nguo ite itanda matrezi irato bionda muntu arokera kama tokana nguo wera kirite ute muntu ena kento bionda cio akobire. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mzee wa Mwathi Johana Ntongaina ugite buria bugukarika ciaka Embu butiagirite kinyanini na thirikari ni batire kukietagari aria mpwe na kugita uchunkuni nkuru kinarombete atungire Bameru gwikinya ciakago gutegania ati bubungwa kuita na mbere na kwaraniria na atungiria barutereru kenda gutigira nende kwina thiri nonto mukenya na kyoto kya gukara na kurita ngweko na chonde cha ndiguru ya Kenya. Nicholas Chabare na ndeto etariria na amani Gware kwithirite gwikujirwa nkujanio gatigati iganto bakuma antere echa Meru na nto bantura aya aciakago ntere echa Embu indi MCA watene wa Amwathi itwe Johana Ntongaina bumiritie na kuga unto boboti bagukenia seria ne wetigirie muntu ebo akirita ngwi kuntu konde na ngutila gwelewa imbie kuendelea Kenya yetu ara muntu wa kawaida au akoyukie kibirithi kana mwangi kana beteruriete aithi nyumba muntu ebiasara kana kinya musie notecerie ego yokwa au twetirite nte kona twitite bwende nende wetu so nkuromba number 1 antu betu betho baina thiri nau na kinya antu bachiakago kinya baba ene ntureu antu ibarianira thiri ora bararia na twenda kuibo kwina thiri ogwa gituma antu makire atongoria bakuma kaunti ya Meru kinya boiba kinthie nthe echa Embu ne kenda bathinambe na kwarania na atongoria bantere ino itukuromba bayukie kanya akaiweza kanavyo baite erieu bona na leaders banao na ngenda kuiba tereri muno onto mantu ye na ntuku ithato na mwanka thai batombo kinya nao mpaka ya thoga ne ya kinyau ya kinyite ingwete kikwara thina ya urengi na lindazi bareo karanthe ba ntere chionde gwetho kwina thi atikore maikinya ikuga ne thirikari ne thinambe na kurutha chonkoni na bo kumenya ainyangia baba kwithiro bakirutha wenyangia na baba utema ando aina chiokira mwalifu ni mwalifu uwe unaitwa nani uwe unatoka wapi Huyo ni mwalifu. Mwalifu ni mwalifu na walifu wadogo hawataharibia watu wengi ambao ni wapenda amani. Tukuromba no nto thirikari ne moko amaraya ira uteminyoka cia thirikari na tukwenda beta bayuki bachunguza na baminyamba bau baiku utebu muntu amba gweta ya kendo uninde muntu tena atia weya umbumizo theri na tinimbiyete na ntemwamba ntikuona ukubui na ndatu iche kuyugacia seria njarene muntu mwa bwethio ntu bweta kugwigira antu asara iyo aifai ne kutekububuru kinya nunu thirikari ne ritengueyo kenda muntu wendo ethwa aina thiri kuma Mwathi Gembe North Peter Class Chabare.
Miaka 10 iliyokurukite kuma thirikari cha matura yokwambiria nyuma ya katiba ya 20 na nikuma ya kwa thirikari cha matura county 47 chonekete kuma na nene muno kiri utungata bogima urimi barabara na kinyengi kurukia trillion 3.6 ni chithirite nende ikigaira wa county iyo rianende kuringana na watho wa gichunchi kia 30 kuma kiregana chibatire kuthirigita kiriwiti na mbere onene ngwana ndenduranirite ronaru kure mweri wa inana tariki 27 mwakene yo ngiri 2010 akenya na mangiri yabo nibethire bakyura ndeni akeni kyo Uhuru Park okujero chiaro kokweru kwa Kenya na boni okulukira katibenjero that the constitution set out in a schedule shall be the new constitution of Kenya. Katibe ikia na mawe ya nkapo yarea mono gaiba mwinya na njira ya kureta nindi thirikari cha matura nicho counties. Na kwamberia kithurano kira kithiati tene kyo kia mwaka yo ngiri 13 au nindi ni okone kirende bene ya uringi kura mukenya gitare MCA onto kansala achala senator kuitara mbere mubunge wa mwekoro na kinyanga bana na kinyane ndi rais wa ndiguru ya Kenya na mubunge wesio kyo bunge kinyawe aringiro kura miaka 12 nyumene imbibi byongo Kenya bombekia kwithira baigi kumairia na ukenera kumania na untubu thirikari cha matura ichonekete kuguna bu kadha Kenya na njira kathumba muno ndio kurukira nguira chiethire ikiuma kethirikari nene na kurenkanirwa kethirikari cha matura yamwe yaraumbite kwithira nindi akioneka bu kadha irwangiro gima rukionekani rumorondo anyira chiumbanite bu kadha nthigurune machibitari ya yakwa mandaitari na kinyari gitani bakiandikwa na ndawa nindi yethire ketu kangu ya makaunti na bu bukioneka utungatirwa bunene ndeni akaunti mwanya wakinya chibitari katokundia mithega nonto this is ene thirikari yenu era ikwenda ntubayo rui nengwenge yethire kinenkanirwa nende kire makaunti na kenda kuthiria kinyamara kenyonta kaunti mwanya choneka kwirutaniria bunene kire kuthura ithima kenda kuthiria thine within miaka 5 mbere twita the other miaka 5 tukwinja ithima bya kwana tuoka ndamu cia kwana tukuthithia rwirwa kuma nara surface rwa mierene rwa kwana mbere buru twataga ruje mara ukatagira ngombe atuka nukono wakinyana ikarara ikyanya ntu akwaga ruje no tha into kenete ntu akwithira ruje ana rwaya la ntuko inuro ko yanyuma ntuko ciere ntutaga twakunya ngombe ntuko rwa gitata rwaya ruje rwa kamwango paro wota nirutethetie muno muntu ria wikiritwe uria timwikire muntu no katuthiete mbere wikirirwa uria timwikire ekirwo nawe akari mato masukuma mathomo ya nursery kana ECD early childhood development education ni onto bonge bwethire ninde bukene kana irwa kithirikari cha makaunti nore irasi byarithina thirikari cha makaunti ni chionekete bukatha kwirutaniria kirwa kirasi bi na yakaboboteani kinyawandiki bwarimu ba ECD kinyabwo ni bonekete witana mbere twakiteira disa ECD menge mono inafanya tofauti kulingana na bora elimu makomba lakini tukwenda kurutha standardization kenda bagwa ni na ECD class mukothima wadija nchukuke na nitakira mukothima na nontu ano mwana wendethe irakiambirira kithomo na kwina batayo kuchiriana ba county imwe nende chiambiririe kinya feeding programs kana kwena bya kuria kiriana ba muno uchuru ontobatirire nende ana baingi nibochokera irasine barabara ni untubonge butongethetwe ni kuya kwa thirikari cha makaunti bona buo boyetore kwina barabara ira Chigairi county na inge thirikari nene orinende MCAs bethirite bakioneka kwirutaniria bunene kenda kwagirithia barabara ira benderite bakinankairwa
na kira kirione ndi kire katibo ni wite kialuka na mantu kwithira yekura na kwagira kinyankuruki na baruane ndi nirendi kibyari otira owandi ni kwa mukira mbecha kuma ki county cho ontoburani ndi bukwirigiro bukatha otiro OMCA ndi na utara mirandi mwanya iraringi ndanto bakie bakinyithirwa ya mwe ya mawe yankabo yarayonekete nindi kuyania na katibenjeru ira yeyanirie nogai bomainya. Rais William Ruto na rugoreti kigomano ke 10 na bieleke makaunti ndene ya kaunti ya Homa Bay. Rais na kathitangabana wa kaunti uno ntobombani bone ni aratongere mwanya ibe kinyiti kireke gomano ke kona ni ya prebombani te kirindwanyi mwanya. Our counties are critical frontiers and the powerful drivers of both national and local growth. Rais William Ruto na makiti Kenya bunene nyuma kwithurati kuri na ungomene bunene buri mbunge ne siojiri. Yes. Hi guys. Hi. How are you? Ruto aliwa kamiti cia mbunge ni twikite kiruge kinene kia ungumania akiuga ati maabisa ba thirikari nene na cia county betagwa mbesa ni abunge ni kenda bakiandika ripoti babakabira ndira baragwatikana na maitia. There is money being demanded from the executive, from governors, from ministers, from people in the executive, especially those who go for accountability before our houses of parliament. Committees of parliament demand to be bribed, demand to be paid to write reports, or to look the other way for what is happening in either the national government or the county governments. Akiandika gita karia akurugania kigomano kia mangavana kaunti ya Homa Bay Jumatano ya muthenya. Rais Ruto na uritin kia mea korona ungumania ndio ICC kujukia kanya kao na kuthingatana na maramari bonde mbaraba gwatikene na mbele na ungumania na wamba bwa mbeza cio mwingi. I have made it absolutely clear to the chair of the Anti-Corruption Commission, to the CEO of the Anti-Corruption Commission, that there will be no sacred cows and there will be no telephone call from anywhere below or above to stop anybody from being prosecuted for matters corruption. Rais Ruto nkuruki akiaria na ugite ati thirikari yawe ni ongerete bilioni 30 kire makaunti mwaka juju akiuga ati ngugi cia makaunti 14 ira ciatigi na thirikari nene ni iregete gwita kire makaunti na mbeca cia ndwangiu kinyacio cia thingatana na ngugi iji. All 14 devolved functions have been conclusively delineated and bundled and formally gazetted. We have allocated an unprecedented Kenya shillings 415 billion to counties, nearly 30 billion more than last year's allocation. Akiaria gavana Homa Bay na rakigomana giki kuthithikira augite thirikari cia makaunti ni ciumbanite bunene kiri gukinyaniria mukenya witina mbere maturene. Your Excellency, the transformation has been in partnership with the national government. Antone awe mukarigiti wa kanjo ya mangavana no amenda Abdullahi augite thirikari cia makaunti ni tethetia nene kunganania Kenya ni maendeleo na demokrasia. Creation of administrative units beyond the county governments in wards, villages, and planning committees is further meant to ensure that the communities are heard and that the citizens' needs are met no matter where they are in Kenya. Right, na nikumira tukwenda tukiona kanyaka kuno kaende kikiore kira tukwenda tukiura kia kwe maoni kathomba ethirite akia ongea kwa we have seen enough, for example, source of power, water and good roads. Mungaria from Ruiru ongea kidra kiwa Samuel kutoka Lare, tuko na maendeleo kutoka kwa Governor Mutumo ongea kidra kiwa gwetonya kisto tingwe twaritirwa nethirikai nonto gutinjira twaritirwa chodhirai location ongini wa kidra kiwa karumande tukondani idhuranira
sura ongea kidira kiwa kwetu hakuna kitu tunajivunia kutoka kwa serikali ya mwema ni arambete kudira kia ukurukira 23578 ende tuchokera nkidira nkidoma kinyamoni yangine ndio kulukira yarabwirite bwituma ki umutandao tete tukino kandi gichokana ndi twachokera naruno rwegie watho bra rais Ruto nende dirite kaira kirore gutira ninde wani kwa mukira mbecha wa rwerero dirite kwa mbere ni senator wa county ya Meru Kadhuri Murungi. Le tijire na ijita na muchamo jo mweru jo muthongi na jo gutumwa kaigwa maririte njaburu turi na mutujo nkima na kinyajo ankano jo kiwango kieguru kienda kumathira nje kure kubatere mutujo nkima jolea ijotigaira nkima ne emboro enjero buru na iri na nyiro ya kungana na chochabati na mandazi cha mutujo lea wheat flour chidharo chioroi ire indhongi golden na chiojori wendo reranje ya kunaru na lea nuntubia korebionde ni bitu ejagaregu utureta amwe na gutukuria mutujore ijo kuonekana supermarket na ndukene chionde akuwe nagwe na magurija tikuinyeria mubuko jwaku niuntubwante tonkuru kituringire thimukire 0117 171 717 Lea Premium, nurturing the world. Wells of Worship Center, Bishop Steve na Reverend Dan nibakobugwata ugeni kire kigongona gikinene muno kya kurugura kanisa kireke kalithika ntariki 17 marijana na mwaka juju kukethera kuri na ntuko ijiri cha kuthathaya Murungu kwambira ntariki 14 marijana na mwaka juju mwanka ntariki 15 marijana na mwaka juju ara service ya mbere ikambairia 3:30 cia rukiri mwanka tha 7 cia muthenya na yejiri ikambairia tha 7:30 cia muthenya mwanka tha 11:30 cia ugoro gya tune kenine gya kabochere chari akwena kieni kia baseball na ntuko ya kiumia ntariki 17 marijana na mwaka juju kigongona gikinene gya kurugura kanisa gikathingata mugeni wa gitio ni Bishop Mugo wa kanisa ya FGCK Meru Town bagwatanirite na Bishop Steve na Reverend Ann na geni bange baba ingi bakumantere mwanya ni bakwirigirwa njo ni bwinde tutharimanirwa amwe Nuije kuthomera Meru National Polytechnic tebo alimo kana lectures zake na mauku alitobetu betherwa na project attachment innovation fairs na kinya kuthoma kuma kiribangi nio exchange programs nito gwatanira na kampuni mwanya gutigira alitoba likanye nega kega kulita ngugi karakana kana workshop chieto iri ne into beyond bya kuthoma computer labs nyomba cia kurara cia litwa libraries na recreation facility ulinganje kithomo. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Uri na kiroto ya kugura ngari kana munda gukiria biashara yaku kana kinya kuongera utonga bwaku aja Yetu Sacco itukombithe jau jonthe na Yetu Sacco Asset Finance Loan aroka gwata mukobo mainde kuminja shares ciaku kenera kagita gakarajaga kurea kamwanka miaka 5 na mareja manini Yetu Sacco iriaja gukugwata mbaru ikinya gwekinya riongera rwangiro Yetu Sacco akuwe nagwe na uringe thimu kukurukira 0724 114 444 kana 0111 038 000. Yetu Sacco Asset Finance Loan, empowering you to dream big and achieve more. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium.
mutindi nyagia na kamusere Inyaju tuenaju juambishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Moguri wa Kinyandu kene eti ya motujua Nice Extra Premium. Nkima ya motujua Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na Nice Extra Premium. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Right, twicokirania ati nindi Rais Ruto nekirite kirore watho wa gukurukia kongelo kigina kia makaunti wathora burabo ikitwe ni Senator Kadhuri Murungi harane ndembunge cha kaunti kamukira kigina kiao kiongwa gutungatira na kio bati kwirigira thirikari cha kaunti. Mbele ya kwerekera kile kigomano gya kulaithira utungata bwa thirikari ja kaunti, Rais William Ruto muthenya omde alokile wikira saini miswada ile kuma kiri bunge ya Senate. Rais William Ruto agekira saini muswada okongera kigina kia thirikari ja kaunti kiri muswada ojo thirikari ja kaunti ni jongeretwo kigina kuma kiri bilioni 347 mpaka bilioni 415. Rais William Ruto akithija nambe na wikira saini muswada okuthithio karuruku kiri mawatho ma kigina kia mwingi kia thirikari ja kaunti muswada wa mwaka 2023. Muswada uju na ulobanganitwo ni Senator wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi uliregirwo kuthithio garuruku kiri Mount Kathumba. Bwa mbele ni gutiyira County Assembly ni kwirungamira gikigina gwitukira kuthondekwa kwa County Assembly Service Fund untu bubu kirigirwo gutethira County Assembly kubangana kigina kiao na gutiga kwirigira mbesa kuma kima governor. Akirekire kigomano gya kulaithira utungata bwa thirikari ja kaunti, Rais William Ruto ni akathite miswada no iri na kuge gatethira utungata kiri thirikari ja kaunti ilo tungata bwa obisi ya governor na County Assembly. This morning, in a further demonstration of our commitment to devolution, I signed into law two landmark pieces of legislation: the County Public Finance Law Amendment Bill of 2023 and the County Allocation of Revenue Bill 2025. These laws cement the place and the principle of horizontal revenue sharing among counties and consolidate the place of county assemblies while clearly defining the respective responsibilities of both county and national governments. Let me say this, that I had the honor in Homa Bay to finally guarantee by law the independence of our county assemblies. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya.
Kanisa mirongo ile cha Methodist kuma Katheri na Githongo ni bethirite ninde bakireta mundu kimbithi kiri muoroto yokubaritana buria bomba gwichwira twanya tongwena kwichagirithia mitugo ayothi Bible tia chiari kuba kanya na kubetekia bakioria chiari kubathikira muthuri murio kini wewe na runuru Ncha mirongo iri cia saketie Katheri na Githongo na ndini bejite muna kureta mbui mbithi bakancha Methodist na kiote kingi ni gutigiri boba maritano kimandu jege miturire kinya kwithabe na mikarire mega na bakugweta mono mantu ya substance addictions na tuona itumi bia mantu jau jonthe tweja kurealize itumi bia mantu jau jonthe ikarikika onto bwa mbere ana baba betu ibakwithira batena information so iboega nontu mwathani obakanya bakwa exposed kire information yegie addiction nthiguru ira turi nayo iri na challenges nyingi mono na secularism kwingia mandawa ja kurevya mono na family breakages mono na jisho ndei changamoto iri igwataga muntu mwithi na rimwe kamwagita wirigiro bwa gukara bubwega onto ayuthi batonyete ki drugs monka bamwe barimo guchierewa bamwe barimo gwitenya na mbere na maisha kingi ari betu kugwate eu be skuru monka barimo kuthoma bakagitukiria ithomo biao iucho challenges ira tonete muno turija tongeria na kirimbo mbithi baba baruga thine nene ni aciari bao batio bagutu na bangi bakara kubetikia kemanto mwanya jege witi na mbere aciari batu na bobaria batharime na into ibatiga gukara na into mono nontu turetare moto athoma twathithia accounting muciari oku atienda umutware gutara mathabura kinyanje nwe gokira mantu ja kurithia ng'ombe ko kinya aciari batiga kumagara na into mono batwetike tureja yuthi tumbe bakaria aciari betu baruga bakaya jensi ja batu bombothithia more than what we are doing today, lakini most of them batikarana batu bamenya what we are going through, the challenges ira tugukorokera. So if they can take maybe some time bakare na batu ende baturia what we pass through nonto nande kwina age tugokinya 25 26 tunachanganyikiwa, so bagakarana batu ende bagatuthikira kinya batu mind ira twenio and then tuka reason tureamwe will be glad kuri manes kemaita oroka ikikaro bibio biere agwa gendu kwonekana kimbe mbithi gutigara bakonyerwa njira kinya ciari baketha bakibetikia kimandu ya gwita ngugi na konenya thirikari na atongeria bagwikira muno mirandire ketho ikibaguna. So Dugadre is a collective responsibility, and it is time for every one of us to do the little that we can do, starting with the government, the national government, and also the county government. And also, to the national government, it is individuals serving in those offices. What do I mean? Starting with the people who approve the budget. John Duiboba created the agenda for the nation every financial year. And we are saying, we are watching. Can benefit youth. What do they now bring down to us? Muthuri Murioki, Woro TV, Mutrejo Kangangi. Ikundi kiendi boboya ni bachumiretia gutetheria Erickson Gitonga mukromo wa kuma marima Old Ntere cha Mudhambi County yatharakanithi nyuma ya rondo kinende kumurikwa ni nyumba cha Ndeto Gitonga tura nyumba iri na kinyamakutho nyuma ya kwata mutino na uturo bwawe kwithira bukialuka Nyanka gwaturaga na mawathe mamaguru kiongo na nkinya mwiri ujungi mukuru Erickson Gitonga kuma mari mera nkurumbari cia Muthambi ataijika na uturo bwake bukathi na mbere kujura mwindu ndi ntugwe mokuona mutethia kulingana we kaleka ndi mweganiro na nkola kone mbeganiro agituraga akirira yari nyomba yake ndiri nkoboku na kwaura ruji rwa muguru kona njira nyomba ni no nyombera no ayori ko kimahamo na nkinya kithambiro kutebu ngirinkiomba kuga kana kororo bunge kana kwali oroku buri wetera na yabo na babange babakaria tani ogu nyuma ya matheta na kiriro kia mukuru yukumurikwa na ndeki bandheto na kumera weruni akabwe munthibe kinyetie na nthoki cia kwenda kuona kenda kuona Gitonga na nkinya kumwonia rwendo wena musere wena mutu wena thabuni wena mattress kwina murengeti kwina into cia kurira thani na isiko na ikombe utoro wayo garuke completely thaino
na aombe gutuika muntu murume kamili. Gikundi kira gikugwetanirwa na muciaca na mwendi wega ndanwa mbuba bariungirite gitonga bariuikia kuona gitongo jwa kithina na antu baingi bari gwoko. Koguo mweshimiwa kwirutira umuthi auga akaomba kumwakira nyumba na kuma umuthi muthenya umuthi twatiga twarutha measurement na by Friday material ikegwa igituragwa na akaomba gwakira gitonga nyumba mbega aombe gwikara ta muturi wa kawaida ta mwananchi wa kawaida aigwe na environment mbega ati twina gikeno nuntu tuwa kwina timu jiambiria guka on the ground temwe ya team Diana na antu bangi bawendi bubwega bakuga ati no beje tulibera ni thank you muno nuntu ati mwana twa mtu umwe mutano uyu na ina inya ati riu ni gati nayo kuona bia kuria miringiti imikondoro na nkinya nthoki nyingi irareta gikeno uthiuni bwa gitonga na gitonga kutheka cokerie nkaro ndi ruse nuntu bwa gwakira gitonga undu na family ai ni adire na nitukuona twarikia gwakira gitonga family ai gaco gutumana twatetheka ona gitonga tha ino nkoloni ai ni ngwitikia ni mukenu taburia ndi mukenu igwa ni thank you muno bwe cokerie nkatho muno na mtu akiruta kanyamu kae amenya getika gakula ni gitonga gutethia. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Nuntu wakana gakaye koneka guteanirwa na gukujira mathina nkabo atungiria ntulele wandini atimao ne babuthitie mucemanio yo mwanya kwariria buranende antarume bombike kwithira baitethera na kiana kinya kuthiria mathina mwana wa Gibwangwi na kinya ndawa chambogita akiaria MP Mugambire ndikena ugite akabwethira nende akiutana iria burakombika kenda ukiria kana gakaya gwati mbaru bangi kadumba inyabo ibokari mucemanio na ya yoya buraga kimutagi autoira. Gikaro kia mwanyi kiruthitwe ntere ciontu riri kiathukira gigukinyitwo na akuruba nthuke cionthe wamwe na mbia umbithi na ino ikenda kwariria thini iranda kigukurukira na bura bomba guchwa ntere ya kumenyera kana gaka mtu karume kara kethirito gateaniritwe muno na twakara ndi twarija tongeria na akuruba ntureji tuona kana gaiji kaurite nio tuonere katuthithie gikaro ikenda tumba ucuriana na tuore ni na twaurire na ina turirite muciamo no tukare na muungano junde kuma ndaka na kuruba na muciamo tuja na aru aki imecemanio ya ntuko wa ntuko na gita kwa gita no ntukamitire tuthithitie te kamite kuthira ikamite permanent iturategete tuona ana betu tuno betite mono borite nchobine ana baurira bangine na mantone amaingi mwanka na aru akinya bongo bakuga na tukwaria bongo bona thina cia bongo na tukaweza kuwa na nafasi mzuri wakatoa mambo yao kwa kiwazi katika hii vita ya kuinua mwanaume ama mtoto wa kiume. Lazima kwanza familia iwe pamoja. Jambo la pili community ama jamii iwe pamoja katika hii vita. Ikiathokira nkinya kio gikinyitwo na atongoria bagi siasa rio mujumbe wa Bore Mugambire ndikiria akiuga gatigira kuwatira kana gaka mtu karume akoroba kana nkwaga na nkwaga ile kiaririrwa wakiseme sana wanaongea maneno ya maisha, wanaongea maneno ya familia, wanaongea maneno ya urithi, wanaongea maneno vile watachunga boma. Unapoona iko shida kidogo, lazima tuanze kukaa chini tena. Ukiona wasema wanaenda njia ile, vijana wanaenda njia ile, wakina mama wanaenda njia ile, kila mtu anajipanga kivyake. Hiyo ndio inaanza mwanzo wa kuharibika kwa dunia. Kuma gicigo mbunge kia Bore nkiripotera ndeto cia weru nio kambitaga ki Mutegi.
Right, na nikumira kindeto nende kana ripoti yaga kino tukuthato ikaira gatanta kirindeto chirende kikire kietonto mwenye bedrete baitu mamoni kwa devolution is a great idea if only accountability and transparency is enforced. Mutembe kiraoni ongea kethira ikiwa this will follow up after the end of the year. Ikobya murungi ongea kethira ikiwa 30% aretwa well ointaku aretwa Phineas Mutethi ongea kwa Meru County Development Project budgets is 32%. How we got about it is none of my business. Ringesh ungine wakawa nothing is just a matter of stealing public resources. Aretwa James Kadero Mbiringo nongine wakawa they have performed nothing at all. Masi Karimintu Ikiugo na Mwenda Kemzi akawa nothing. Mutembe Joshua ariwangwe well ukethire nyoyo kithoma wengwa ke mutano wetu Facebook ukethire kiona ugeboke ya moyenende ya moni yarayombite kwithira yaitu kinyaila ukulokera both Facebook na kinya platform yetu ya SMS ya 23578 nangacho kiankado nonto bokunende kwithira ukwatana na batu ende mbitikiria kuyengele ya guti barabara kinyemo twenjiro chodhilai location utiote diotonete kuma kire ikumar mutuma kumar kirugago well ya mama ni yarombete kwithira ngaeto kinyaila na ngacho giankado nonto kinyabo kwithira ukiwatanaira na batu ki kware na batu na kinyotwa maoni yaku ende nkarigana dinerandu rekalodo rigana oni nakalawo romwe tukwe monende toera na murume tukunda ruya rwetu ko kalawe ya kanaicho anda ya tola atoro into boe yama vitia to ari tubaile yake vitia buru kento dagenda cho tuko kalawa mbira baba unte mama nterumeta nyama damwire ndi na twithite kura nyama no tibuchiri ruri daitha kenda cho tuko kalawa mbira no turerie ndona tu atotura wetu bianjaro tukinyango ndo nekwa kaulio ko kenda mwirendere ndene thwanio ina idea ambire ri kumrume ndamure kwe kabuli kamwe kanto imana kai muchiyo ndamura wetegeria no tuthinje mburi utukarea indu rurukire turitanire mbia twitatore mburi ingi ambiro tithina na ndamwira tutija lamburi onto ni mwake na no yo tukathinja mbire sawa na oboto tato yukiamburi na twathinja rio rigani turumite into na twarea koyo garukire ndatura uome ala ndona mburi ere wara no ethaiki tamura kalawa we tutathinjire mburi utuku na twarea ye ndamwira mburi ni thaiki waome endunte kona kuru muchio na kwekuru kedere kuru twarire acha mania kalawa umurie Purity Richard no kare mwaneto madhibia na ningeto Phineas imana ngakwenda tukuboya